Guys, nongeye gusuhuza mwebwe mwese mukurikiye Dede Fashion TV. Ndashimira mwebwe mwakoze subscribe, nawe mutarayikora mukomeze muyikore guys, kugira ngo turusheho kunguka ubumenyi butandukanye ndetse ku bintu byinshi bitandukanye. Ngiye kubereka rero ukuntu umuntu akora wig. Ubungubu tugiye gukora wig. Ngiyi murayibona, iyi like this. Iyi niyo tugiye gukora. Akawig kameze gatya, akawig kameze ukunguku guys. Ubungubu niyo tugiye gukora. Ngiye kubereka uko bayikora. Mwihangane ntekereje kubaha iyi video natangiye, dore turimo gukoresha iyi misatsi. Ngiyi iyi misatsi ngiyi ni imisatsi isanzwe, murabibona, ni imisatsi isanzwe rwose. So guys, nari natangiye ngewe ariko ndavuze ntago nakora ibi bintu mbibimye rwose ntaberetse uko bikorwa. Ngiyi closure like this, murayibona closure. Ngiyi closure rero, aka ni akagofero, aka closure ngaka, aka closure kari original ngaka murabibona, aga closure keza cyane kaka original. Ubwo narangije kugatera ku ngofero. Ahangaha nayigabanyije ko ugomba gukora wig ukurikije uko umutwe w'umuntu ungana. Ubu rero hano twarangije kuyikora. Closure ngiyi ni aga closure k'agakupe. Abantu benshi ntibajya bamenya ukuntu zino wig zikorwa, ariko nguku ngewe ndatandukanye kuko nyikoresheje imashini isanzwe. Dore ahangaha naho nari maze guteraho, murabibona, ngaho nari maze kudoda. Aka ni akagofero, ahangaha ni inyuma, aha ni inyuma. Turakomeje, murabona ahangaha hagiye haciyemo inzira, naho ndi bugende ntera ya misatsi yacu. So guys, ngaho mukomeze mu joining, tugiye gukomeza cyane. Ngaha se murabasha kubibonara, iyi ni imashini guys, ni imashini isanzwe. Ni iyi ngiyi tugiye gukoresha, iyi ngiyi murabibona. Ngiyi wig. Okay, twagarutse. Sinzi nimba biri bushoboke ko mubibona guys, ndagerageza ariko ku buryo mwese muri bubashe kubibona neza cyane, muri bubashe kubibona. Guys, nuko nguko ugenda nyine, kubera yuko hariho tuba tugenda tutarebana, dufite inguni zitarebana, ugerageza kudukata ku buryo udukora muri sanse imwe. Ubwo nimba kano kameze uku, aka nako karaza ku buryo wabikora bimeze neza. So guys, nguku uko tugiye gukora wig yacu. Okay, tangira. Nimurambirwe guys, nimurambirwe.
ugenda ugateraho uwegeranyije kugira ngo hataza kuzamo umwanya munini, cyangwa se waba urimo gusokoza ugasanga nyine igisokozo kiri kugenda gifata. Kanizere ko gutya murimo kubibona. Ntago ari ibintu bikomeye, ni ibintu byoroshye. Upfa kuba uzi kudoda. Wig ikoreshejwe imashini irakomera cyane, irakomera, imara igihe kurenza yayindi kazi ninjya mbona bakoresha intoki. Nta hantu bihuriye, namwe murabyumva. Ubwo kamwe kaba karangiye, tukarambura akandi. Gaka tukongera tukagatambikaho twegeranyije n'akambere. Guys, kwiga umwuga ni byiza, ibi byose ubimenya mu gihe gito. Ntabwo ubungubu ntangira kwiga kudoda, ntabwo natangiye nkora wig, ariko kubera kwiga umwuga byatumye no gukora ama wig rero umuntu wese ushaka kwiga umwuga rwose namukonseye kwiga kudoda. Abantu mwese mushaka kwiga kudoda, ni karibu unyandikire muri comment nguhe namba ya telefone ushobora kumbonaho, nkakwigisha ibintu byinshi bitandukanye. Nkakwigisha gukora wigs za original, nkakwigisha kudoda imyenda isanzwe made in Rwanda n'ibindi byinshi bitandukanye. Sibyo, kubaho utagira umwuga biragatsindwa guys, ntabwo ari byiza pe. Urabibona iyo igeze wig kacu karaza karyoshye fresh. So guys, mwabonye? Wow, that's great. Okay, twakomeje. Impamvu isokoza ni ukugira ngo ibi iri ahantu hamwe isa nk'iri ku murongo umwe, kugira ngo uze kubona uko uteramo kandi zoroshye bitakugoye. Kuko urumva nyine iba irimo kugenda isambuka.
like this. Nayibonye wig yanjye like this. Okay. So guys, ntabwo iruzura. Aha do, aha niho hasigayemo akantu. Aha hasigaje nko kujya wig ebyiri. Hasigaye nko kujya udusatsi tubiri twonyine. Turacyari gusoza wig yacu. Wig kacu karasa neza cyane. Ni agakupe keza. Iyi ngiyi ni kupe, ntabwo ari ya yindi ndende, ariko na ya yindi ndende ushaka kuyikora gutya. Nayo inzira ni iyi. Itandukaniro ni uko imisatsi iba ari miremire. Itandukaniro ni uko imisatsi yo iba ari miremire, ariko ubundi inzira ni iyi. Wenda na design ukurikije uko nyirayo ayishaka nabyo ni nk'uku nguku, nta kidasanzwe. Ngo murabibona kakawigi kacu karasa neza cyane, neza pe. Ubwo muri video itaha nzabereka uko umuntu ashyiraho wig. Nzabereka uko umuntu ashyiraho closure. Nzabereka uko umuntu ateraho closure kuri wig, kuko nabyo bisaba kubyitondera, bisaba kubitindaho, bisaba kubyitondera guys. Ntabwo gukora wig ari ubungu. Niba utarakora subscribe, ukora subscribe kuri channel. Nukuri ntabwo uzicuza, uzaba ugenda uhungukira ibintu byinshi bitandukanye, kuko nkora ibintu byinshi pe. Nzi gukora couvre doze itangira 0 ikagera kuri finale, ari couvre nziza cyane. Nzi gukora imyenda y'ubwoko bwose, nzi gukora wig, nzi gukora ibintu byinshi bitandukanye. Ni mubishaka nzabigisha no gukora inkweto. Nzabigisha no kudoda inkweto guys, niko bimeze. Kazi ni kazi bro. Ntago ari byiza ko wicara uvuga ngo nabuze akazi ko gukora, ngo nabuze icyo nkora. Wapi, fata umwanya wawe mutoya, umwaka ushobora kumara wicaye, umare wiyungura ubumenyi. Ngaho ukora subscribe hano. Za bando umara uzikoresha ubusa, uzimare urimo kwiga gukora ibintu bitandukanye. Zigukora makeup, zigukora ibintu byinshi muzagenda mubimenya. Rero iyi ngiyi nari ndimo kubereka uko wakora wig. Urabona ko ushobora kuyikorera ufite nk'urugendo, ubaye ubizi wakora ka wig kawe bitewe n'uko ugashaka, kugira ngo babandi baguhembe
cyangwa ujye kuyigura iguhenze, wagenda ukagura imisatsi waba uzi kuyikora ukayikoresha, ubundi ukayambara ugasa neza. Yarangiye. Ngaka ka wig kanje, ngire ngo mujya muzibona izi wig. Okay, kamberekemo imbere. Mwabibonye? Ngaka aka ni ka kagofero. Aka ni ka kagofero, dore mo imbere uko bimeze. Mwabibonye? Mwabibonye? Aha ni muri projet. Aka kagofero murabizi ukuntu hano haba hameze. Mwabibonye? Ukurera ubwo ni iyo umuntu arangije ukatamo kano. Aka ngaka ugakataho, ukagakataho ukurikije uko kuroja imeze, ku buryo kuroja isigara yajya ku mubiri hagasigara hameze gutya. Iyo wambaye rero hano iyi nzira, iyo yahuye n'uruhu rwawe bihita bisa nk'aho ari umubiri wawe. Murabibona? So guys, ndabashimiye mwebwe mwakomeje kunkurikira, mukurikira byose TV show. Kambereke uko yambarwa. Angaha ni imbere. Kubera ko ngira yari mutoya, ngiye nagiri bunkwire, ariko murabibona. Murabibona? Ni uku nguku. Ntago ngeri bunkwire, ariko murabibona. So guys, ndasaba wowe utarakora subscribe uyikore kuri Dede Fashion TV, hanyuma ukomeze uhungukire ubumenyi butandukanye. This is my wig. Wow. So bye. Tubonane ubutaha ukawigi kacu keza cyane. Ahangaha ni imbere, ubishatse washyira ku ruhande, ubishatse wahambara imbere, inyuma hayo nuko hameze. Itandukaniro ry'ino wig uyijyana muri salo bakayisokoza. So guys, thank you for watching my video. Thank you.